Mosebedo katimre pachoka jatend migao mar apaya Kipchumba Murkomen othegore gi medruok mag masiche mag apaya mosebedo kanene pachoka masani kelo tho mar oganda moyo 3,500 kaka higa. Kakano loso e kanisa mar AIC e kaunti ma Narok, kama ne sidhi jadolo mar kanisa no kod jalupne ma koro biro telo ne alworano. Murkomen osingo ne piny owacho biro duogo chike mag NTSA matayo chenro mag apaya kendo tiyo kanyakla gi obila mar apaya mar duoko chien kwan masiche mag apaya pachoka. Bende wacho ni wang' dede ibiro kete apeyni ma pachoka kendo kete fwai mibiro go joriemb nyamburko mabiro rem luwo chik mag apaya. Wach mosir gi Seneta ma Bomet Hilary Sigei, Seneta ma Narok Ledama Olekina kod jotelo mamoko manoyuoro bende ne ogolo dhoge e nyasino. Kiomba Mheshimiwa Murkomen uguzie maneno ya usalama barabarani ili madereva waweze kutilia manane wanapobeba abiria, na sisi vile vile wa Kenya tuwe makini. Na wewe dereva ambao unabeba abiria, tafadhali jua unabeba jamii. Tafadhali pia tuwasaidie hawa viongozi. Sasa zile tunaambia waziri wa barabara akaze nati kidogo, pia sisi kwa upande wetu tuko na jukumu la kufanya. Ikiwa tunaona dereva amelewa na anaingia kwa gari kuiendesha, tafadhali tusimkubalie. Ikiwa sisi ni abiria na tunaona mtu ameweka watu kupita ile kiasi itakikana kisheria, tafadhali tusimpe nafasi. Hatujaweka dawa ama dawa inayofaa kupigana na road accidents since independence. And when I say that, nilikuwa naona watu wengine wanasema ilikuwa juzi. We have been losing people an average from 2004, which is 20 years ago. We have been losing an average of 3,800 people every year. Ukifanya hiyo hesabu inamaanisha in 20 years we have lost almost 100,000 people kwa sababu ya road accidents. Riwruoge mag weg nyamburko chako puonj kod lego